Turabasuhuje bakunzi ba televiziyo Masepa One TV kandi tubifuriza kugira ibihe byiza ndetse no kugira weekend nziza. Uyu munsi turi ku itariki 26 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2025 muri studio za Masepa One TV. Muri kumwe nanjye Makombe Patrick uvugira hano muri Canada mu mujyi wa Edmonton. Tukaba rero tubahaye ikaze mu makuru tugiye kubagezaho mu ncamake, amakuru cyane aza kwibanda mu burasirazuba bwa Congo duhereye mu Minembwe, Igoma, Kinshasa, ndetse turaza no kubagezaho amatangazo atandukanye yagiye ashirwa hanze n'abategetsi batandukanye bagenda bavuga cyane cyane ku ntambara zikomeje kuvugwa hariya. Turababwira rero uko byifashe hariya mu mujyi wa Goma. Hakomeje rero kuvugwa intambara zikomeye cyane ndetse n'umutekano no guhangayika, abaturage bakaba bakomeje kubura umutekano, abandi bicwa n'ibikorwa byinshi by'urugomo bikomeje gukorerwa abaturage hariya, dore ko hahuriye uruvangatirane rw'ingabo nyinshi cyane n'abantu bitwaje imbunda, ku buryo rero bigoye umutekano w'abaturage ubarirwa ku ntoki, ndetse amakuru menshi akaba avuga ko ababishoboye batangiye guhunga bava mu mujyi wa Goma. Reka rero mbere yuko tubagezaho amakuru yacu tubasabe nanone, nimba ari bwo bwa mbere ukurikiranye televiziyo Masepa One TV, mu by'ukuri twagusaba akantu gato cyane katagoye, ni ugukanda subscribe gusa ukaba uradushigikiye, kandi nanone wakenera kutwungura ibitekerezo nabwo wabyandika muri komenti maze natwe tukaza kugutumikira. Amakuru rero y'uyu munsi reka tuyahere mu karere ka Minembwe, aho mu by'ukuri ingabo za FARDC zikorera muri brigade ya 21 ifite icyicaro mu Minembwe bakomeje guhungabanya umutekano w'abaturage. Iyo tuvuze gutya ntabwo mu by'ukuri tuba ari uko abantu bashigikiye uruhande rumwe cyangwa urundi, ariko iyo uvugana n'abaturage bari hariya, ibikorwa abasirikare ba leta barimo gukora ni ibikorwa bigayitse cyane, ni ibikorwa bihungabanyije umutekano w'abaturage ku buryo budasanzwe, kandi mu by'ukuri ni ibikorwa bibabaje cyane. Bikaba bitangaje cyane kubona ingabo zishinzwe kurinda umutekano w'abaturage zigira uruhare mu guhungabanya umutekano w'abaturage. Ntabwo ari ibintu bisanzwe, ni ibintu bibabaje cyane. Aha twavuga ko urugero ni uko muri ibi byumweru bibiri FARDC imaze kurasa abaturage batatu, imaze kwica abaturage batatu ibarashe, bijya abafaransa bita ngo ni tire à bout portant, kurasa umuntu muri kumwe cyangwa se uri imbere yawe ugamije kumwica, kandi ku bushake, adafite imbunda, atakugwanyije. Ariko ibyo bintu mu by'ukuri biratangaje cyane FARDC yakoze, kuba ariyo yakagombye kurinda umutekano w'abaturage ariko igahindukira akaba ikagira uruhare mu guhungabanya umutekano w'abaturage. Uretse abaturage baguye mu mihana batewe amabombe barashwe, hari abantu batatu FARDC iherutse kwica, twavuga hariya muri centre ya Minembwe, ndetse n'umusore yarayirashe ejo bundi kuwa gatanu, umwana w'umunyeshuri uri mu kigero cy'imyaka 16. Umusore babonye gusa kubera ko ari imbere yabo, bagahita bafungura imbunde bakamurasa, kubw'amahirwe makeya agahita ahasiga ubuzima. Ibi bikorwa rero birababaje, nta ntambara yari yabaye, ntacyo yari afite uyu musore. Amakuru dufite rero ni uko bamurangije gusa ari imbere yabo, bagahita bafungura imbunda bakamurasa. Ntabwo ari ibintu mu by'ukuri bibereye ingabo z'igihugu
zishinzwe kurinda umutekano w'abaturage. Si ibi gusa byonyine, ni uko FARDC n'ubundi ikomeje gusahura iby'abaturage. Twavuga ko abantu benshi iyo muvuganye barakubwira ati imirima yose yegereye ahari pozisiyo ya FARDC iyo yarashize. Bonyine baragenda mu mirima bagasarura ibyo bashoboye kujana, ndetse n'amazu barinjira bagasahura, ayandi bakamena imyango bakayicana. Ibikorwa mu by'ukuri bibabaje bikorerwa abaturage hariya mu mine. Ibi rero bikaba bikomeza gutuma haba umwuka mubi no kutizerana hagati y'inzego z'umutekano n'abaturage. Ubundi mu busanzwe abaturage bari bakwiye kuba bisanzura ku nzego z'umutekano, n'igihe bagize ikibazo akaba ariho bashobora guhungira, akaba ariho bashobora gutakira. Ariko rero biratangaje kuba inzego z'umutekano zihindukira zikarasa abaturage, zikaja mu mirima yabo, zikabasahura ibyabo, zigatwika n'amazu. Ni ibikorwa by'urugomo bigomba guhagarara. Reka tuje no muri Nord Kivu, aho uyu munsi AFC M23 yahaye FARDC amasaha 48 kuba yarambitse imbunda hasi, kandi ikitandukanya n'ingabo z'u Burundi ndetse na FDLR n'abamercenaires. Iri ni itangazo ryashizwe ahagaragara n'umuvugizi wa AFC M23 ariwe Lawrence Kanyuka, aho yavuze ko FARDC igomba kwitandukanya n'ingabo z'u Burundi ndetse na FDLR n'abamercenaires, byaba ngombwa bakiyunga nabo kugira ngo barwanire uburenganzira bw'abaturage. Muri iryo tangazo barakomeza bavuga bati intego yacu ni ugukuraho ubutegetsi bwa Kinshasa, aribwo nyirabayazana bwo kwangaza abaturage, kwica abaturage, kunyaga abaturage ibyabo, guhonyanga agateka ka zina muntu, no gusakaza imvugo cyangwa se imbwirwaruhame zihembera urwango, ndetse n'umutekano muke urangwa i Goma ndetse no mu bindi bice by'igihugu. Iri tangazo rero mu by'ukuri rikaba rigaragaza ko M23 ishaka gufata umujyi wa Goma byanga byakunda, bakoresheje imbaraga zabo, birengagije presiyo bashigwaho n'amakominote internationale ndetse n'abandi. Bakaba rero bashaka gufata uyu mujyi. Iri tangazo rero ryasohotse uyu munsi byatumye amashirahamwe atandukanye ndetse n'ingabo za MONUSCO zisohora itangazo zivuga ko bimuriye ahandi hantu hatavuzwe mu itangazo bamwe mu bakozi babo kugira ngo umutekano wabo ube wizewe. Muri iryo tangazo MONUSCO yasohoye yavuze ko bamwe mu bakozi bayo abashobora gukorera akazi ahatari Goma, ati byabaye ngombwa ko tubimura. Atariko kandi tuzakomeza gufatanya na leta, ndetse tuzakomeza gufatanya n'abafatanyabikorwa bacu kugira ngo turinde umutekano w'abaturage, kandi dukore inshingano zo kurinda abaturage cyane cyane ba Nord Kivu. Iri tangazo rya M23 rikimara gusohoka, bamwe mu bategetsi ba leta ya Kinshasa, aha twavuga nk'umuvugizi wa gisirikare wa FARDC ariwe General Sylvain Ekenge, ndetse n'umuvugizi wa guverinoma ya Kinshasa ariwe Ministre Patrick Muyaya, n'umugaba w'ingabo nako Ministre w'ingabo, bakoze ikiganiro n'abanyamakuru, ikiganiro cyaciye kuri televiziyo y'igihugu, aho bavuze ko ahubwo bavuga ko
nubwo M23 yigaruriye tumwe mu duce hariya atari ko yatakaje abantu benshi cyane, ati kandi nibakomeza guhirahira ati ahubwo bazahashirira. Minisitiri w'ingabo mu magambo ye bwite yavuze ati ariya masaha 48 yatanzwe na M23 bati ahubwo nuko bakubititse nuko bapfuye cyane, ati bakaba rero barimo bashakisha uko bakwihereza agahenge kugira ngo bongere kandi bishire hamwe biyorganize. Ati nibamara kwiyorganiza rero kugira ngo bongere bagabe ibitero, bati ahubwo tugiye kubagabaho ibindi bitero batarongera kwiyorganiza, batarongera kwishira hamwe, ati kuko turabizi ko batakaje abantu benshi. Bati rero niyo mpamvu FARDC biriya ntacu bitubwiye, ariya masaha ntacu atubwiye, bati ahubwo tugiye kubarasa ndetse no kubasubiza inyuma. Nanone muri ico kiganiro hari ijambo rikomeye cyane umuvugizi wa FARDC yavuze. Iri jambo rero umuvugizi wa FARDC yavuze ni ijambo riremereye cyane ku buryo umuntu yavuga ko ari uguproklama intambara ku mugaragaro. Yavuze ati intambara ntiratangira, ati u Rwanda rwatekerezaga ko cyangwa se M23 ati bibwiraga ko intambara itaba, batari ku intambara iraje bayibona, bati intambara ntiraba na bato, bati intambara iraje kandi bazayibona. Iri ni ijambo rikomeye cyane ntekereza ko guverinoma ya Kongo yavuze, umuntu yavuga ko ari nko gutangaza intambara, dore ko na Minisitiri nanone Patrick Muyaya yari yavuze ko intambara hagati ya Kongo n'u Rwanda ati ni option irimo gutekerezwaho. Bivuze ko umwanya n'umwanya Kongo ishobora gutangaza cyangwa se kwinjira mu ntambara, ishobora kwinjira mu ntambara iri directe n'u Rwanda, intambara ku buryo bweruye. Nanone reka dusoze amakuru yacu tubagezaho nanone irindi tangazo ryasohowe na Union Africaine, aho bavuze ko bahangayikishijwe n'uburyo umutekano ukomeje kuzamba mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko muri iryo tangazo hari ijambo bavuze kandi naryo riremereye, ntekereza ko leta ya Kongo ishobora kuba itaryakiriye neza. Bavuze ngo muri iryo tangazo, dushigikiye twivuye inyuma processus ya Rwanda ndetse na Nairobi ko ariyo nzira yonyine rukumbi ishobora gutuma mu burasirazuba bwa Kongo habaho umutekano. Bati rero tukaba dusaba guverinoma ya Kongo kwicara ikaganira n'abaopoza bayo ba politiko militaire cyangwa se abaopoza b'abanyapolitike ndetse n'abagisirikare, ko bakwicara bakaganira kugira ngo amahoro aboneke. Iri tangazo rero rishobora kuba ryaguye nabi guverinoma ya Kinshasa, kubera ko guverinoma iyo ifata M23 nk'umutwe w'iterabwoba, ariko Union Africaine igafata M23 nka opposition politico militaire. Ubwo ni ukuvuga ko bemera ko M23 ifite droit zumvikana irwanira. Nubwo rero leta ya Kinshasa ikomeje kwica amatwi, ariko biragaragara ko n'abaje nama bayo n'abandi bose amaorganisation regionale cyangwa se internationale babona ko inzira imwe rukumbi yo kugarura umutekano hariya atari intambara,
ahubwo ari ibiganiro. Niyo mpamvu bavuze bati inzira imwe, kandi bashiraho ikintu kivuga ngo niyo nzira yonyine rukumbi yogarura umutekano hariya. Reka dusoreze kuri iyi nkuru nanone. Itangazo naryo ryashizwe hanze na Minisitiri wa Kongo w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane ndetse na Francophonie, aho yavuze ko asaba ko konsila cyangwa se ambasade y'u Rwanda i Kinshasa igomba guhambira utwabo igafunga mu masaha 48, kandi basaba ko ibikorwa byose bya ambasade ya Kongo i Kigali nabyo bigomba gufungwa, ndetse n'abadiplomate bari muri ibi bihugu byombi bagasubira iwabo. Ibi rero nabyo ni ibindi bigaragaza ko umwuka mubi ukomeje gututumba hagati y'ibi bihugu byombi, ndavuga u Rwanda na Kongo. Rero bakunzi ba televiziyo yacu, reka ducumbikire aya makuru aha, tubashimira ku ruhare rwanyu mukomeje kutwereka, mwandika muri komenti, mutubwira inama. Turi kumwe namwe kandi twiteguye kubatumikira. Mugire ibihe byiza kandi Imana ikomeze ibarinde, yakagaruka.